Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barcha alemlerini yoktan var etken, sizlerini bizlerini yaratkan, jirlerini, köklerini tizgen Allah Subhanahu ve Teala'ga her barchalarımızın da maktav dualarımız bulsaydı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin törülgen çıkkan salavat şeriflerimiz varıp irseydi. Allah subhanahu teala'nın rahmeti, selamı ve bereketleri bizim barımızga da kirip irseydi. Hürmetli mümine kardeşlerim. Allah subhanahu teala dünyada bir köptürlü avrular yaratkan. Hem şu avrulardan davalarını da şu dünya izine çeçken. Onlar bizning evet, ayak astımızda. Hem Allah subhanahu teala bizge dünya izinde rızıklarını da bergen. Hem ol ayta Kur'an'da Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kulu veşrabu ve la tesrifu di. Min bergen rızıklardan oşağız, içigiz hem israf kılmağız. Erem şerem etmegiz di. Allah subhanahu teala. Mine biz dünyada mine şuşunday avrular kelgen vakitta nerse işliye alabızsın. Büyüngesi kende dünya izinde indi keçili devletler heybit, indi küpme krallar bir-birisi bilen maktanışalar. Şuşu kralları bilen onlar ne işi allar bunday vakitta. Onlar nindi de bolsa monster, nindi de bolsa ajdaha bolsa onlarga karşı türlü raketaları bilen kireşirler idi. Ama lakin Allah Teala ne şuşulay bizinin karşında bendelerin tizlendire. Biz bit Allah Teala karşında namaz karşında aybit tizlenip secdege gitmeyiz ya ki zayıf kene bizim olar. Şuna göre biz Allah Subhanahu Teala karşında özümüzün gacizligimizni tanıp eyme gafur sararga tiyişmiz. Tövbege kilirge tiyişmiz Allah Subhanahu Teala karşında. Günahlarımızı yarılıp kavun sararga tiyişmiz evet. Hem de şifa eşşafi ul Allah Subhanahu Teala. Allah Teala'na şifanı birüçü. Yani biz fakat Allah Subhanahu Teala'dan sararga tiyişmiz. Emine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde bir vakit o sahabalarına ve gassili. Ey sahabalarım dey. Gelir şunday çak dey. O vakitte yer yüzüne Deccal degen melgun yavuz zat gelir. Hem şu vakitte Müslümanlar yaşay turgan yerde rızık kalmaz dey. Kırılık bular dey. Hem sahabalar soradılar ya Resulullah Müslümanlar nişlersen ni aşarlarsan ol vakitte degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Onlar dey ol vakit ne dey Subhanallah deyip aytırlardı. Elhamdülillah deyip aytırlardı. Ve Allahu Ekber deyip aytırlardı. Onların rızıkları şul bolardı. Bit. Bilemiz Kur'an'da Allah Teala bizge vakitlice bergen faydalarını alsak. Hem o Kur'an'da bir günne onun harfleri ko'tarilecek, Kur'an'da kalmayacak. Şuna göre eligi vakitte bizning qo'limizda bo'lganda ul Kur'an. Şu Kur'an'ni o'qirga tirishik. Onun bilan amel qilirga tirishik. Gelecek buğunlarımızın şu Kur'an bilan terbiye qilirga tirishik. Aymi. Mine bizning babalarımız eligi vakitte bir nindi vaksinalar, прививкалар bulmagan vakitlarda нәрсе эшләгәннәр. Төрле авырулар, төрле җирләр, тиф кебек авырулар килгән вакытта. Алар икән авылда җыелышып чыгып, картлар тәкбир әйтеп кырга кадәр, басуларга кадәр яки үләт базына кадәр чыга торган булганнар. Чөнки ул җирдә бит инде үләт җире дип атала торган булган һәм. Һәм тәкбир әйтеп барганнар, һәм шунда зәхмәт әйтәләр. Cevap bereyken, kışkırayken ey bizni kumağız indi, biz sizge nesilgizge de yaptırgizge de timemin deyip ayta turgan bolgan. Bilasiz, mana bu işte de her bir işte evet mine zahmet de işi qatnaşa.
Менә сихерләрне дә куган вакытта тәкбир әйтеп куырга кушкан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Сугышка кергән вакытта да тәкбир әйтеп кергән бабаларыбыз. Шуның өчен тәкбирне без бит кич белән яткан вакытларда да менә безнең бабаларыбыз кич белән җыелышып, балаларны җыеп, 7 тапкыр тәкбир әйтмичә йокларга ятмаганнар. Минем сугыштан торган вакытта әтием сөйли, бабай сугышта, анда вафат булган, ул чорда да алар әни ди безне бастырып 7 тапкыр тәкбир әйттермичә йокларга яткырмый иде ди. Менә күрәбез, димәк, төрле суллар белән кешеләр сакланырга тырышканнар, Аллаһ Тәгаләгә сыгынырга тырышканнар, Аллаһ Тәгаләгә якынаерга тырышканнар. Бүгенге көндә күзләребез күрә, колакларыбыз ишетә торган вакытларда без Аллаһ Тәгаләдән нинди генә су белән булса да сорарга тырышыйк. Аның исем сыйфатлары бар, шушы исем сыйфатлары белән сорыйк. Аллаһ Тәгалә кушкан: "Валлаһул әсмаул хусна фадгуһу биһа" дигән. Аллаһ Тәгаләнең күркәм исемнәре бар. Шушы исемнәре белән сорагыз анардан дигән, яки миннән сорагыз дигән Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Шуңа күрә без сәбәбен кылыйк. Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән шифасын бирер, ярдәмен бирер. Иншаллаһ, Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга шифа иминләрен бирер. Барчабызга да тыныч тормышлар, имин тормышлар биреп, хайырлы уразаларга да ирешергә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен. Бүген Бәраәт кичәсе, элекке вакытта ул Бәраәт кичәсен язмышлар языла торган көн дип әйтә торган булганнар. Кешеләрнең язмышы языла, еллык гамәлләре языла, еллык гамәлләре күтәрелә күккә, адәм баласының. Шуңа күрә без инде икенче галимнәр әйтүенчә инде ул Кадер кичәсендә дә була дип әйтәләр һәм инде ике фикерендә әйтүчеләр дә бар. Шуларга күрә без сәбәбен кылыйк. Аллаһ Тәгаләне сырыйк һәм Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтеннән ташламас. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.